Mo screen le. O le la tatu to tala no le fia. Hallelujah. O le file mo. O le file mo. Peace. Hallelujah. Na tatu tala no la le taia. O le file mo e fa tupor tangata i le vao le tangata. Ma le file mo e create le atua pe fau le atua e tu le loto tangata. Ina ia mawhai ei o na whai tātou ma whaamrianga mo i tangata. Pela o le file mu le vao tātou wai o le onga le sa whatino taio. Le mawhaiuna mau o se file mu pe a le eise le lenga o tangata e to olua. A iaine le lenga o tangata e to olua o na tupula le file mu lo la va. Ina ua le lei foi tātou ma le atua o na ieile le file mu le vao tātou ma le atua. Le fea file nei, lau tala noa so o atu le mata upulo le peace, po le file mu. I am whaino tu atu le si viu whapea. Ways to have less stress. Amen. And more peace. O na winga, o awala e mawhai ei, o na whaala i titi pe wha tu i titia le stress, po le popole, po le ato tu vale. Ai wha popo i lunga le file mu. Say amen. Se suala lau tusi le Filipim tau pe fa. Unale la tatou tatano ne fiaf. E nei tatou talo fapito e fia fai nei le fiafi pe a mai el tatou le upua le tua. O ia se tatu a inga lo wala umei New Zealand, ia o lo mo mia talo, ia. Hallelujah. O le Filipim tau poe wha. O le whai upula e ono anga i leiva. Whain tatu whai tau whatas mai ai. Tatu whai tau, whai pono ia. Aua nei popole o tau i se me tasi. A ia whai lo atu o tau manao i mea umalava i le atua. I le tatalo, ma le whātonga, a tō ma le whāwhitai. O le manu ia fo i mai le atua, o loo sili lava i mea umai manatu i ai. E leo ina ai o tō loto a tō ma o tō mawhau i a Keriso Jesu. Le au soe, o le toi upu le nei, o mea uma ua moni, o mea uma ua tau le leia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua matango fie, ma mea uma ua longo le leia, a fai foi o se isi a mio le lei, po se tasi mea e vi ia, ia o tau mana tu natu ia lava mea, iwa, o mea foi ua a uina ai o tau, ma o tau talia, ma o tau wha longo iai, ma o tau wa ai mai ia tau, ia o tau whaia ia lava mea, ona iate o tau lea o lea tua e ona le manuia. Amen. Ways to have less stress and more peace. O le awala ma fai e ona tu mai ilalo ma tu fai tia le popole ma le ato tu vale stress. Ai fa popo ilunga le file mu. Hallelujah. Atatu mata le il fa punga le apostolo le Kalesi le Filippi. Kalesi le Filippi sa tu sile apostolo fa pe fam talang o uli Filippi o masangi le olang o masangi le mativa o masangi le ia yo me o masangi fi ai o masangi fa la yo me o masangi foi le se me wa o ina o me uma o ila o lo fa pe na ona tau ave le apostolo se fe au ia le file mu loto tangata le Kalesi te lo a ona popole tangata mato tu vale le se file mu tono ia. Sì, amen. E ma quale è se file mu? E le file mu le loto tangata popole. Popole ua yeime ua whafsangai. A o i o le ave Paulo se fe au le Kalesia. O mea o i le ta oto ai ia se whalu manga le lei mo tangata o le Kalesia. Memo mua fai mai le apostolo. Aua nei popole tātou se mea. Se mea tas, lea lava ko inga mea. Tupe, mea ai, pensingi, kiso, whavelave, ia konga, o lava ko inga mea. Aua nei pole.
Ai ole awala te tau na whaia tangata o le atua. Ia whaailoa atu I le atua mea uma tātou te popole ai. O le upu popole le I. O I olo o whamatala mai ai. Le tangata le eise while mu. A le eise while mu loto tangata. O le mele tupu. Popole. E pofe e amau mai eise mea se whaile mea lea. Wa tangata pole a kele me so e whai ke vai akul popole. Vai ko fōringa o me le mua kua. A whai sa au le leie, so lo me va kungo a maka pe kau suia whafo sei fōre. Halleluja. A o tangata e le popole ua malama I lo la vama le atua le ye file mu o le atua ia teia. Ko e afe a popole. E aka I me uma pe le ise me o kupu ai o le kele I o me o lae whafsanga I hai. Aka la ia le pe fōringa mai le se me o tupu. Ar kele I o me le whasanga I ono le au onga ne tuspaia. I la Yesu, whai mai Yesu. So se tangata popole lava. E pupulon soifua. Whai mai Yesu e mawhai e se tangata I lona popole. Ona wha umilo na ola I se anga e tasi. Po se kupita e tasi. Ia ole angar mea lea. Ia ar kupita mea lea. Kupita sau I anga I. Ko pita sfu valu inis ia ole anga ka mai mea a faila po pole hau ele ma fai hau nga avatulo uola ile si ko inga umida ia por ko inga umi fo ile longa winga e fesiringia ta hau me mortanga ta pole a ole la wa o mai la fionga le tua aua nge po pole ai fa pe na ona fa ilo hatu le tua e yaina a wala le au mai la fionga le tua e tu ti ai le stress o tangata ia tatu lo le ia tangata stress lo le ia wi kai ka ngofi o stress le sia wala le lo ai tangata o stress wi kai ka ngofi le wange mai ka le wange ika le lo ana ngai kai ka ngofi wa kele me o fa Saul fa velave Saul sa fai Saul maniu kala ngoanga me uma va pe o ka fai sa puku mai falon ko ma fo ka u fa kanka so au ko kongo me ia ke ele wika que fu mas ka mai pusi o la fer o fi a fa ngol langa ai a tato mama lama o le ai se va puni o le ai se pa pui le va tato ma le tua o fa atanga le tua lo no file mu ia ya tato ai falon longo la tato me mai la lo fai upo iva o lo fa pe mai fai upo e van o lo fai upo fito lo fa pe mai o le manu ia foi mai le tua o le manuia na o le peace o le manuia langa o le fa sa mo na to ina o le manuia o le upo e le ni la tau ina tu ta o le fa sa mo me le o le Erenei lo winga a spell out le upunga o ka kusi mai I. Hallelujah. O le E-I-R-E-N-E. Erenei. A fa sa mo le erenei lo no winga o le file mu o le atua. O le fai upo e ono a popole le tangata o sau fai upo e fitu e fa atanga le file mu o le atua leo le oai le mafofau. O le alma fuanga le na mai le file mo le tu le lo ma fofo o ngai stress au ngai stress ma fofo a fa mai foi upo e ono au nei popolo se me a fa mai foi upo fitu o file mu mai le tua o lo sili la voi me uma fa mai lo le laina na iai e leo wina ai o tato loto a to mo tato ma fofau o la nga wenga file mo le tu e fai o tato loto mo tato ma fofau na te leo wina ina nei ha fa ina o tato ma fofau ina nei stress o tato ma fofau ina nei popole vale o tato loto o le nga le file mu mai le tua e fa pena ona leo ina ai o tato tanga e leo le manuia wa tele tanga te wrong interpretation le maunea fa mo le manuia me foi mau o tarimo manuia tele o te manuia tele te tupe tele ta avale e le mafai me ia nga leo ko mafafa a fai se fulu lima o taxi ia lima o ke kapila se fulu o pusa sa e le mafai me nga o nga leo lo loto mo lo mafafa e a ki le ngo stress ai o le file mu o le atua
e leo ina i o tātou loto mo tātou mafofau. Vai le ia e fresh alo mafofau so se kai. E nei foi se me ke popole ai. Pe a tātou whatanga ina le melea. O le file mu o le atua. Fai mai, o le manuia o le file mu. Fasa mo esto ina o le manuia. Ia okay, loa sao ona o le file mu o le manuia. O le file mu o le peace o le gift. O le mea lofa. File mu mai le atua. O le aongala o le file mu. E leo ai tātou. Tātou whaatanga o le mele. Ne fai mai e Paulo ia Kolose. Ia pula le file mu mai le atua. O tātou loto. Mele na vala uina i tātou whai matino tasi mai a tātou tō anga pēa whaafitai. Amene. O le manuia fōi mai le atua. Leo ina ai o tātou loto. O lo sisi lava i me uma e manatu iai. E leo ina ai o tō loto a tō mautou mā fau i a keriso Yesu. E iai la le. E iai le formula le whai awhape manga o stangata e mana o fia maul file. Wai mwhai tātou fisisi. Ngā pisa al file mu, ai whawhenga maua mai le file mu o le atua. E whawhenga ia te au le file mu o le atua. E whape i le ngā mea o le file mu, ai whape wheo na o maua. E iei le formula le tonu i. To tonu whai upule, mai lava le whai upo ono, anga i whai upo iwa. Ok, o le formula mua, o le prayer plus gratitude equal peace. Rona winga, o le tatalo, fatasi male, whaafetai, o lona tali, o le file mu. Aka manga o le file mu, i o to toanga tate tatalo, ma to toanga tate whaafetai i le atua, o le me motupu ia te au, o le file mu. Sao loko ma fau, file mu me uma, leise me po pole ai, sao le me, ok, leise me, lea whaina, sao le whaavlave, ia. Uma fai ko esmo fuanga saule mea e so longa le nei uma. Say amen. Hallelujah. Ole formula mua. Prayer plus gratitude equal peace. Tatalo fa popo yai male fa fetai tutusa mal file mu. So skangaka mga umia file mu o la sanga ia aona ia whaia tō anga i tatalo, tō anga i whawhetai. Lua ia sao mafofonga. Thinking right. File mu lona tali. A sao loka mafofau. Io ta mana tu natu sao. O le tali foita te maua le sao ta mana tuntunga. O le file mu. Fai mai fai upure i, fai mai fai poe valu. O mea le ausoe, o le toi upul nei, o mea uma ua moni, o mea uma ua tau le leia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua matango fie, ma mea uma ua longo le leia. A fai foi o se isi a mio le lei, po se tasi mea vi ia o tau manatu natu. Manatu natu, ya, manatu natu mea uma ua le lei, manatu natu mea uma ua moni, manatu natu mea uma ua tau le lei, mea matango fie. Thinking right. Nanga winga ia sao tātou mana tunatunga. Fai mai fai unga le mau. Ia o tau mana tunatu i ia lava mea. Oa mea, ia lava mea. Oa mea, leilunga i. Mea ua moni, mea ua tonu, mea ua tau le leia, mea ua matango fie, mea ua longo le leia. Masa isi lava mea, e reo tūsie mea e vi ia haine atua. Le sila le awala e saua le fi le mua le atua le tangata. O le lei sao o le mafufau. La formula mua. Prayer plus gratitude equal peace. Lua, right thinking equal peace. Tolu, apply God's word to my life or to our life. To our lives. Mai ia apalai pe au mai le upo le atua. E apalai mai ai tātou. A au apalai mai le upo le atua i no uolanga. O le mele au te maua. O le file mu. Say amen. Apply God's word to our lives equal peace of God. A ngā palai le upo le tua i a te au o le meo te maua o le file mu. Langa, se o ta o tu mene, o le atua o le file mu. O Yesu o le file mu. I le valo anga Isaia lai o le mata upo iwa. O le fai upo ono Isaia. Fai mai. E ngō o ia ole sisili ese o le atua malosi, o le faipule, o le alii,
ole fi le mu. A fai o Yesu, the Prince of Peace, Jesus is the Prince of Peace. A fai o Yesu o le li o fi le mu. Wan se iai le li le i tangata. Ua iai fo i fatasi ma le fi le mu. Ele me fai o ne fau fale Yesu ia teita. Ai fa kuku i fa for fi le mu o Yesu. Le langa o Yesu o le fi le mu. E ingoa o ia o le sisi lese, o le si ona ingoa o le faipule, o le si ona ingoa o le atua malos, o le si ona suafa, o le li o le fi le mu. Ai aina Yesu o wa o ia o le li o le fi le mu, wan se ta lia tatou Yesu, wa tatou ta lia le li o le fi le mu. Le ala fai mai le equation le tau tala no po formula tala no taune, ile fiafi nei. A apalaira le upo le atua le iatea. Pe apalaia o yo tatou o langa. O le mele maua tatou, o le fi le mu o le atua. Say amen? Sorry. O le tatalo la, o le tasi le vaenga tau, ai wharongo longo le mele fa mele fionga le atua. Aua nei popole se mea ai tatalo. Lista ngata a ona popole o whainga tāna ia tatalo. Langa o popole. Wato tu vale whainga tāna tatalo. Lei o le teimi le leile le tatalo o le teimi o mailu tau o le olang. Wa lui tātou, wa luluina i tātou. Ai mana o mia loa, o la me manga o mia kemilia, o le piso le atua. Mana o mia file pu. Hallelujah. Lona wingala, o Yesu o ia, o le file mu. A whainela o Yesu o le ni o le file mu. He is the Prince of Peace. A whaina le wata lia tātou Yesu o le file mu. So, wakaunga work out tātou ma tātou whakango fair practice, ia le upo le atua. Langa o le tutonu ya tātou, e le tatau no popole se tangata langa laua ia Yesu lo langa. Se tano talo mai le aor tangata ua ia Yesu. Amen, tātou e mai mo mai. Hallelujah. Langa lo tali o Yesu tali e fatasi au mal file mu ngo Yesu o le si ono swafa o le li o file mu e le ta taulan to atu tu vale seta ngata o le atua pe popole vale ai fe so o tai atu I le atua e ona mea pe a fai o Yesu me o mis ma vai le o le ai fai tau fai po fa o I le fa pena ona fa lo mai a ona le ai se file mu le tangata e fai ngata ona ia mau le mele sa fa po fa o le mele sa fa po fa ia o tou oli ile ali aua le no o te toi fai atu ia o tou oli wakatapo mai oli le apostolo ona vava I mai le apostolo wa kelen fe me ai o le file mu le kalesia o mo ko ia mare oli na tou o le ai se file mu o popole kalesia popole faftai le atua fai tangata na yo taftafa e le ota ua se kalesia pole ko fai le se kwa oi wa levo ke ko pole pray tatalo a o nga ka ko wa e maunga tatalo pray in every situation a o mai fa fita uli po a me o tato popole ai pau ale o le tala tus paia au ne popole fa mole au nge se popole a o e ala mai a o e popole a o e mai mo mai o stangata popole va yaku wa fememe ha wa o le lo por ko inga me la fai popole va yaku wa mang fingi fila ko kupe popole va yaku wa maka nga uma kwarka nga laisa popole va yaku wa maka kwanga fe o I loi pule el fansuka wa le wa popole wa la ngile me o ka fe ka ya o mai va nga le se suka o ka fe me pole fu mo qua querer quintia ka uma ia fa punga ki kaka ia velo ko mal mo ngalo ia o sole me le sabe ale popole ma fa mo volunga ale ki me le ako e ma fa pe pasusu e ma fa e fuyong ma fa mo me fa penga te lor me tupu pe o mai ni me fa pena pau alo la wala ya tato manatua tatalo pray in every situation. Hallelujah. Whether you find yourself on the hilltop or in the valley,
pray. Tatalo I so se tua inga no fuanga e tau tino no foi lea taimi ma lea taimi po o lunga o tumutumo le maunga tatalo po o ave tatou la lo le vanu tatalo na o le fai mai au nei popole ai tatalo le ska ngaka popole lo kangi e le o fai mai a popole kangi a popole ia feku fanga ula fafo a popole ia le ai a popole le tua ia e anga le leima fa manuia se ufana o le si a kakalo mai le atua o kakalo nge le pasia i le atua le atua fa mol si nga lua to alo nganga i le lilia se fai ia o mai se lautala keilo makua feio nga ko nga kakalo o la me fai fa fetai o le to anga e fa fetai ava ia ko kaunga nga o ka le se me fe unga ma fa ravele ka o mai koi lua so fa ravele ale ia se me le tua fa fetai mo le afeta la o mato sa onga nei fa fetai mo le afeta la that's faith o le fa tua o e leva ayaku a o lo fa tua o yo lima ero ko nga me fol se nga lu atu fa mo o la vole tua te ma fa me uma se pa atu ya la fai se nga lu atu le mano lu nga ya la fai se o mai la vale afeta la le e pe ka ke fa fo me le fa isi perfecta pe pelo fe o nge o sa fa mai ne tua e mai le afeka la nga la wa me nga le ke le nge isi au apostolo mai perfecta wo ala to ma claim la to te glea la to perfecta ma apostolo ke ia le afe kulo fale afe se kan fa pena ia vai se lua le fa ke le just getting there e fa pe vai me fai mai fa fe awe ai e fa ia na e vatu le nga ngole tua ia oi a fa velave e le se afe kala o me nga mo wai so stangata a wina mai le tua a wina mai le tua si le fia le tua tupene tono la watu ar kanga ka fole a wina mai ile ngortangata ia e sa fai mai le tua mai lu se la unga ia oi ai le se lu se la me ngai lo mo le nganga pepelo ma nganga ka fase a tatu popole la tatu manatua tatalo e o kulong me fa penga mantua oi manguanga upo le tua le fiafio le sa aso suma le lima o kuso luafe luotas tatalo pray in every situation tatalo fa fetai I le atua vai to anga fa fetai sau le atua ya te oi langa le atua e se fia fa tua a le se fa tua e le fia mai le atua ai fa tua oka fa pe fa lo tangata le atua a wo lo ya uia e fa lo tangata le atua mai tau mai ke o afse se la ukan ke lo me fu anga o fa tale ono le atua e fa ilonga fa tua a o nga fatu tua tangata o fefia le tua tangata ma fai se me a le fatu tua tangata o mala le me fi wa fai le se me fai aisa la o le tua fia fatu tua a le ai se fatu tua e le ma fai ona fia mai le tua so a fia la le le o fau I le tua fatu tua fia mai le tua pai mala fai o I lava fia I le fatu tua wa pa kong wan melia wa maua tonu tangat le me fia mai le tu a saula le tu fa malia tangat ele o ngolanga favor tangat ai ona ua favor le fatu tu me nga le fa mai le fionga le tu fa tu le tu mai Yesu au mai taina o maliula salo ia fatu tu le tu mai fo ia ta tele me no foi o tolu ma tolo tama au ona I mate fatu tu le sia wali ngo ia Yesu fa mai le fa mangalo fa so alo le sia le fa sia Yesu atises e fa fien fa angala mai lo so e fa fi fa mai Yesu le ai o tele fa ya tu to fa fitu ai fa fitu ma fulu fik fa kola wali woko fa ya las fanka Yesu pe fa kele mal mak fa kuku fa kele mana fa popo mal fa tu se ma fa ia fa ile me le ma Yesu whatever faith you have ole alava ko nga fa kuku nga ya oe e pe ole fuo sinapi pe fa pe fuo sinapi ole fuo sinapi ole la au pitosilia le ona la ititilo na fuo a tilo fatu saito e la po al fatu saito al fatu sinapi
ai tilo fatu saito fa pa ul fatu saito lunga lo filima ona va aile iai e la po al fatu saito ile fuor sinapi ai fai mai Yesu a peilo fatu tua o le fuor sinapi e ke fai ako asuka mina lele sami lelea e mafai ona e fai al fa mangalonga pe a tusa lo tato fatu tua ma le fuor sinapi a faila fatu saito le vai so o tato makwala ikikia e makwala ikikia kwa yala le fuor sinapi a mai Yesu a fa pe naru tato fatu tua e me ia le maunga e alu ale maunga sami faila mele mana oile tua nga o singa fa kua Koko pulo mea. Say amen. O le mea le fai e tātou. A iei ni mea o mi e tātou neiva yaso po lava yaso. Tatalo. Number 1, pray. Hallelujah. Ongo awala e fai ti aile stress. Ai fa popo aile e file mu o le tua. Nala le awala le. Ia. Leo tātou o le equation mua por formula. Tatalo, fa popo ima fa aftai, o lo natali, o le file mu. Tele lau teimi e tatalo isi tangata lea tua, i au te mana o mia lo file mu. O isi foi kangaka mga o mia file mu, ai au kakar. O isi tangata mana o mia file mu, ai nei ro fafkai. Fafkai sua, ia ai nei fafkai ele. Whaftai lea tua nei lau foai pe a whapeo whaasanga o le akanga o lima palangi whape. E a whapeo le lenga pe. Ta Yesu, ia aido. Ai makua whai alo ia le leia loko pe a whai a kua whaalama mai palangi ruma lea tua whaftai te le lau foai. Ai wakoro le lenga ia mailo. Ia ta Yesu o isipung ia haru no. Le alama ko ngā mea whaafitai. Say amen. Fata lo foi lo tro ma fa ia to anga fa aftai. Right thinking, ma fa fonga sao po ma na tunga sao kasile awala ma wai file mu ia sao ka ma fa fonga. A se o ka ma na tunga fa mole ole a lua fe ngai po le a fe ngai le tangata. Ma le mea tau o le lea i o se file mu. Tolu a palai le upo le atua i a tātou. Whafonga whaila i e le mea ne whai upo iwa. Si sila i lautusi. Mai whai upo iwa o mea whai ua o inai o tau. Ia o Filipi lea. Ia whai whai tu i ai tātou. Ma mea i o tau talia. Ma o tau whalongo i ai. Ma o tau wā ai mai i a tia. Ia o tau wā. Faia ia lava mea ona alea ona iate o tau leo lea tua e ona file mu. Hallelujah. Apply God's word into our lives. E apalai mai le upo lea tua i lo uolanga. Lona winga fai mai la fama lose la apostolo ya Filipi mea uma i ona o ina i oto. Mea uma i ona o tau talia. Mea uma i kova ai mai a tau lengo fai akua. Ia o tau fai a mea ona iate o tau leo lea tua ona filemu. Fai fo ngā palai mai a o teimi nei. Hallelujah. E mwhaina o ina tātou le upu. Leo wa mai tātou le upu. Leo tātou whalongo iai. Leo tātou wā ai iai. A tātou fai a la mea ia. Ona ia tātou leo lea tua e ona filemu. Say amen. Say sila i le whai upu a ia mtau pule o le tusere Ioane whamon mo mtau sutolu. Ioane evangalia mtau sutolu. Fa emo i laukus. E la umata tau ia le li. Ioane sfuma tolu o ka. Praise the Lord. Ioane sfuma tolu fai po suma fitu. Mai fai po suma fitu tala Yesu. Mai suma fitu ia. A fai o tau i loa ia mea. Amu ia o tau pe a o tau faia. Amu ia o tau pe a o tau faia. Ta ua i o upuna fai. What equation lo na tolu le? Apply God's word into our lives. Ia apalai mai longa winga. Put the word of God into practice. Longa winga
o kako whakangofi e whai le upo le atua pe whaanga ioi me le whamai upo le atua amu ia whamai Yesu a whai o tau loia mea amu ia o tau pe a o tau whaia. Amen. E makua mangingo le leila whionga pa ia le atua e a whai o tau mana o while mua le atua. Put the word of God into practice. Whai le upo le atua. Fai ya uru upo le tua isa lango ke manga o file mu. La mea lenga e fie fai upo le tua. Lango ke manga o file mu o le tua. E le se me mo me file mu o le tua. Le o tatu ya tonu lava ile me mo o file mu o le tua. O le upo le tua. Amen. Prayer plus gratitude equal peace. To anga te talo. Te talo. Pe a e lunga le maunga. Pe i foi vanu. La lava ko nga situation o kako ia ile kaimi male kaimi tatalo o Yesu na o taimi mo twai puna mailo na afu sau ma toto o taimi wa luti ona tinga o la o le taimi pu o ia ma fasat ala tatalo ele fa penga ka o ko Yesu fa ka kari pe la kaimi o mai le vanga le pu e pular kaimi o mai le vanga le ai na tatalo a Yesu. Ta talo umololong talo foi fa tolu ai mai lo malava mai afa yaku failo ya Yesu ai ko ke sa idia ia fai mai sa o ia tangata ta usa o Yesu o ia le e popole le fefe te ro taimi e luti ai tato fainga malanga a tato mana o mir file muole tua pau wale ole awala apalai le upo le tua ia tato mo mua awane ngalo to anga te talo whawhetai maua file mu lua ia sao tato mana tunatunga mana tunatu me le lei mana tunatu me sili mana tunatu le upo le atua meditate le upo le atua pa wale ora wala tau te maua i per file mu le atua tolu ia whape naun tatu te tonu trust God fatu tua le li ma tatu tali tonu ina pe le atua. Amen. Ia ole si vahenga taua fai no whape atu. Ia vea oio stangata whawhitai. Fia whawhitai. Be grateful. Ia vea tātou tangata fia whawhitai. Hallelujah. O lesi a wala le mwhai eo na tātou wa whātou ila loina mele le popole ma le atou tu vale stress o le tau anga e whawhitai. Tau te whawhitai polo misia le atua. Tau te le whawhitai ina ua tātou popole. Tau te le whawhitai ina ua tātou stress. Ai tau te whawhetai o le teime sa wai le stress sa wai popole sa wai isi me whapenga. Ai tau te whawhetai o loo tātou tu tū lunga polo misia le atua. Folanga le atua. E le tūla fo ina le atua on tangata. Whamai tala tu spaia Paulo le kālesia konito o mea umau fola le atua. Ua se yes iai le atua. Ua tali tonu iai le atua. Ua io iai le atua. Kaukele o ese la malea. Ma polo misia le atua. Amen. We are standing on his promises. O lo tātou tu tūlunga o ngā polo misi. O ala polo misi le tua, e se wha mahoni o le tua. Nā te le tūla fo ina i tātou. Say amen. Hallelujah. O lesi me fole le tauna whai te tātou ina ia tausia perfile mua le tua. Ia tātou say no i mafofonga le sao. Amen. Negative thoughts. Kako na fo ia ngā me lapis. Just say no to the negative thoughts. Kick them out of your head before they get settling. Longa winga, or kei me sa wingi mafofonga le sa o kiki fafo. Awar whatanga o ta, wan se mau kūka manga i o tātou lotu. Wafa inga tātou. Kei me kau ke mafofau, kei me kau ke wawai ko wanga i mai, ia e confessa le upo le atua o loo ia te au le manato Yesu. O loo ia te au le manato Yesu. Mai Paulo ia Filipi ia i tātou le lava manatu sa ia ke riso Yesu. No winga o mafofonga Yesu ia tātou su ia iu tātou mafofonga. O manatu na tungo Yesu au mai Yesu iu tātou manatu na tungo. O kai mea la kak whanongo kau ese o kako mafofonga. Confess le ola. Amen. O loo ia te au mafofonga Yesu. Manatu na tungo Yesu. Ia kiki e whafo mwhale o ngā hinai. Ni manatu na tunga ese. E le tusa malafionga le tu.
Fia tangata lotu le lotu au le stress ia. O isi tangata e stress ia pe akene me fai. Lesi ka ngaka stress pe haonga kuri I loans. Ar tangata le tua peke lona. Ai ke reka ka ia e popoli. O mana tua le taimi o whaingaruenga. Yo ro mo mor skali whaka ka whaingaruenga e le askanga ka ngiri e le askanga ka whaingaruenga ngila lange le loan. E loan o masos ka whaingaruenga e lona. Man tua le taimi o whaingaruenga o sau o ngā lua ngaruenga le tua. Ala ia o loan so o walu lang tuspa ia le o loan so o loan so kai ova ku marka yafe. O le si loan e pea ma le lima afe. Loan. A leo o walu ang tuspa ia, leo o sao ne serve le atua. A leka oko I le pang. Le tupe ta tau no tongi o loan sa fai. Iwa makan kau sau kamanga. Kau sau o kau a makan kau o so fai o kamanga o le popole. Popole ua tu mai nei le tusi ale te company o nga. O le atu ina atu a so rufu tasi. Ia kirkiro aku whangaula ya onga. Kirkiro aku me whaire kāle sia, kirkiro aku pila la on kuspaia, ai wha manatu mai le tuala na upu. Aua ne popolo I se metas. Mo vai stangata alua on tuspaia, ai to tongi malelong. Say amen? Say amen? Wala se me oe kau kongi ange. Hallelujah. O wa onga tuspaia koe ko kongi malaulong. E aru kupe la on kuspaia ko aru kupe le long o fesidi o fea mai kupe le whaingaruenga ko o lua le la ikir whaangau le se whaingaruenga le se mo masa kupe aya on kuspaia ko e kongi long e wha maoni le atua mea ngā le whai mai Yesu awar popole langa a popole lo tangata ia wo tupu whaangalafi ke lona si mea luia ia tātou me leo whai mai Yesu au popole. Langa e le mawhaina mau a tātou file mu o a walala i o tātou whaasoa le a whiawhingei. E le sei lalo ia pe makua ki likia ia le melo le stress ai makua whao popo ale piso le atua. A walala i o tātou tala noi. Le si mea sili na luia ia ua ia i melo le popole. Ona o le tala Yesu. Fai mai Yesu e whawhanga I le atua manu whelelei. O lea whapewhea sa ule atua e whawhanga manu whelelei e whawhea le pale li o ngā ruanga longa inga le whanga I le atua tato. Ai fai mai Yesu wawa ai lau tau talo vau ia lei manu whelelei e wheola mwheo ai solo. O lau tau talo vau ngā mo meo. E ola ala tau tonga vau. Ai tupua maola. E le ise meo ngā lue. Ai tau se le atua. Whafonga le tino ke riso. A whai o le whawhanga le atua lau tau talo le vau. Ma tupu maola whawhanga le atua. Manu lele maola fia. Whai mai leo Yesu. E sili ma mao atua ia. Tātou ilo manu whelele. Wa ila tangata pole. Whawhetai le atua. Wa e le tot pole. Whawhetai le atua. Wa o le tot pole. Ona le upo le atua leo whamalo ola o fatu. Whamalo ola o lot. O te le toe popole ai. Amen. Aso se kakaka popole a ke vai e e se whangoa ngongo fōri. Se sira kakanga u kawhakafa. Ea, ke vai e koe a. Mo mosi. Vai au le lei. Koe la poko poko. Ngai lole ngai mo moro tangata ele o popole vai a koe vivengi al ka popole e vai sori kwa va venga ile ka fa pengari ia o ngol popole vi ia le tua mo tangata popole e fa penga au le tangata le popole e ia ila le upure lunga I peace vai hallelujah faith king messiah living Jehovah boko se mau fa manguyang la me la ka popole ele tatau tātou toi popole. Wan se popole tangata, wa misia ia le kifta le atua, o le file mu. Ai whalongo, toi whafongatasi, ine whi au o le fiafina nei. Whamai whai upu le e valu, whai upu e fitu, o le manu ia foi mai le atua, o lo siri lava I me uma e manatu I ai, o leo ina ai,
O tātou loto, tātou mawhawhau, mo tātou loto, ia Keriso Yesu, e se lale māngai o le mele tala no mele whiong pa ia le atua, whamole le a kalesia Yesu po tino Keriso, o le file mu o le atua, e leo ai o tātou loto. Ke lo le mai lo le stroke, o le mafuanga, o le popole. Ne ai a sesi me mafua mai e le stroke, o le popole. A leo tātou lo nei, le ai o le file mu mai le atua, e sili atu I mea uma manatu tangata, e makua tapa le file mu o le atua. Kamalanga, e leo ai o tātou mafau, ko leo ai o tātou loto, ia Keriso Yesu. Toi whamanatu atu leo uma tātou, mua, o le tatalo, whapopo iei malau whaftai, mau o le file mu o le atua. Lua, ia sao tātou mātunatunga, right thinking. Tolu, ia apalai le upo le atua, ia tātou. Tātou whtango fie whai le upo le atua, tau te manu ia ai. Amene. O mea umalawa ia o ao mai ai tātou le atua le fiafin nei. Hallelujah. Ia whape naon tātou, au nei whatanga ina ni mawhauwhaunga le sao. Negative thoughts, kiki whafo. A whaiaku a e ke la ngonga inga me whainga wape di swafa Yesu alu ese. A osong mawhauwhau wape ngā e kanga whakongulo mawhauwhau. Mind, in the name of Jesus, be quiet. Thinking positive. Ia e mawhauwhau sao, au ke mawhauwhau se, whire mu, vivi I li. Wa I kai me ke saungi ko leo sao la e vivi ia ko ke mo inge kuroa ai a makalongo mai kam. Kai mi kongwala ke kuwai I le suwafa Yesu. Mind, be quiet. Vivi I le li au whamelafi. Mai le maa ngai, whape fwoi ka ia kai mio ke le, whape fwoi ka le, ma whaingo ka o ia roko mawhawha. Le ia ma whai ke le nga ka o ia roko mawhawha, ma whakongu roko mawhawha. Hallelujah. O le si mea, ia o wina, find the good, ia sue le lei mea le lei, train our brain to look for the good in every situation. Ia o wino tātou mana tunatunga. Ia o le upu, o le medico kongo tātou. Ai wawa ainge le whai ai o tangata tulo, brain o tangata. Wa le leinga vai le tua me vaenga le whai ai e whai. E iai lava le vaenga le whai ai o tangata nga ke whai al me leo le mawhauwhau. Mana tunatunga, thinking. Ele o le ata mai o le atua. Whaka oko le atua le whai ai o tangata tuuton. Wa umanga vai le atua ngā luanga le pito le whai ai e whai. Mela le e o ina I tātou le upo le tua. Ia train tātou. Ia o tātou loa whaatou I lalo ni mana tunatunga. E le tusa ma le awhionga a le atua. Say amen? Ia o ina tātou e le atua. Ia o tātou loa whaafetai. Tatalo whaafetai. Ia mau al file mua le tua. Isa se le mana al file mua le tua. Wa ute mana al file mua le. Langa control kama lea lo ua langa. I le mamaftanga ma le tua. O le file mua le tua. Ai wawa inge ia Paulo mantustusinga. E whai ua tala Paulo. Ia te o tau le lofa tu noa ma le file mua Keriso. Umar kusi la wha. Umar kusi Paulo I Roma. Ia te o tau le file mua le atua. Umar kusi le Efeso. Ia te o tau le lofa tu noa ma le file mu. O le wha manu yanga lava lea Paulo e kalisia. Uma sa tusi e tusi. O nei lo le e Paulo. O le mea lofa le o le file mu. Ai e to tono tangata. O le wha manu yanga le lo na soifua. Fai fōni wha apea mai ne fiafi. Hallelujah. Ia I tātou. Le lofa tu noa. Ma le file mu Keriso. Mai le file mu me umala. Hallelujah. O le si fo I me te loai. Te lo le leia tangata e ola e file mu le tu. Soifua fia. Soifua fia. I va kua makua peia e sua fa solo a koranga a koe leilo. E alang fa penga. Onga o le fia. Onga o le file mu le tu. Kau ke le sava vale fua kako sava vale in tino mai o mea. Ai fua kako sava vale le piso le tua le tono tato. Onga le whainga I le polarko I ngā area le kako iai, po le area fia, po le area whainga kā, po le area whangongoanga, ai le file mua le tua, so longa le lei mea uma. Ia I tātou fwila le file mua le tua,
I le nei vai aso. Say amen? Hallelujah. Ia, whamanuia tele le atua. Ia le atua te loa ia il file mua le atua i o tātou roto. Al file mure leo leo ina i tātou mawhawhamo o tātou roto. E whaawa wai pea ona e le angasala le niva ia so la so o tufo. O tātou assignment leo le alua. Mai le assignment lewa ia so. Kua e fia. O le assignment mo si fia e mātou ia le i mawaina le assignment. Ia wha pia kaka. Brother, o le ale assignment. Ia o le assignment e o whawhala kua. Ia a kolwa ia so e le angasala. Woka kua whainkaanga assignment. Whaingo fia le ngalea tātou le file mua le atua. Na ia o le file mua le atua, le ia tātou uma le file mua le atua. Amen. E te soi fua fia ai, e makua ola fia, ma ia iloa. E le o mamao le atua ma oe, nai to tonu oe le atua. Mai tu spaia, sili le ua ia te oe. Nai lo leo lo oe, le lalo lai. Ia, whamne tele le atua, whata alofo leo tua ima whaiai, ma lo lava leo sa ima ma los. Hallelujah. Tātou tūlai whatasi mai, tai lava tātou mai moanga mai whafo ia tunu i whafo lo iei Samoa mata mai whamanuia tele le atua whamonmole le la a whawau whamonmole ia whau le la whai u tātou whamonmole tātou ainga o lo iei se mana onga mai New Zealand tātou fia talo ne whiawhi se o tango toi wa ai ni suafa whamonmole. Hallelujah. Praise God. Yeah. O si paanga foi le ministry mai New Zealand o Sophie efunga loiti tie ia o lo mana mia talo siona tolua siona ainga ia o le famatalanga o fapea. Hallelujah. Na mai le vaenga le ana le la ia o le la sa o tatalo ia uia ia mafsotai. Amen. Ole urgent message nga matao. Urgent message if you can pray for my family got symptoms of COVID-19. No winga o tau ia fianga ole siama le o COVID ki suiva. Ia le la sa whainga ruanga mai o te manao tau te tatalo fatasi e tutusa le tatou masi vaenga le o paanga for your ministry ia one tatou wo I to tonu ministry ale atua le ala e wha wau tatu talo wha mole hallelujah tatu tu fatasi o le swafa na o Sophie efu ngā loiti tie o le si paanga lea talo mai lava na mata tatu live streaming nei ele ia esi al tangata lea ma tatu live ia lea la o stangata o le ainga o le atua o le tu tino keriso ia tātou talo o Sophie efu ngā loiti tie. Tātou mua nā, tātou talo o siona ainga, o lo mo mia talo whaaua waile mana o la whaamalolong. Lewa i suinga nei taimi toi so tai mai nei na fiafi, lewa i suinga ese mai a nafi, ia tātou talo, ina ia tātou talo whaaua mana o la whaamalolong, ina ia toi fo iai, ira malosi ato toi vi iai le tua me lea, ia se umo tātou talo i ona whaamai ero tātou live. O lua o le tamaya lima ai mai tolu o le tua fine ya Anastasia le sau o nei le odi ia e matuamo ia le talo tino keriso. Hallelujah. Ia amele si e o au. Praise God. Tatu faftai tatu formula le fiafine nei. Hallelujah. Pray plus gratitude equal peace. Hallelujah. Mai al pese leon tanto tau faita talo ile fa mole mosina 5 minuti ale fa winner tanto maftanga. Hallelujah. I thank you. I just want to thank you. Thank you for everything. Thank you for his word. Thank you for his mercy. Thank you for his healing. Thank God for his promises. Hallelujah. I thank you. I just want to thank you.
just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your word. Thank you, Lord. Thank you for your mercy, for your goodness. Thank you, I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Sing it one more time. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. See the yellow leo. See yellow sufonga ne fiafi. Tawatu Sofia. Efunga loitie. Hallelujah. Il suafo Yesu Kristo. Matou te tutua il pole nei. Fale o ngaina i se siama COVID. Fale o ngaina il suafo Yesu Kristo. Se siama. Olofa pena ona iai to tono le mai le fiafin nei. Pe vai vasa. Pe le ale toi mamma. Pe vai maina. Le tua le pupulo wao. Matou te talo fa pitoa le fiafin nei. Hallelujah. Mole tinalea. Osiona ina lo taoto il falmai. Fatonuina suafa Yesu Kristo si siama il conviti. Ia faleo ngaina. Ia fa muta. Ia faleo ngaina. Tinei le mano il suafo Yesu. Aia toi fa foi le malosi le mesa ia oia. Paftai le mano lo fa malolonga. Paftai le mano lo fa malolonga ile te maula ima. Talo mo Anastasia il suafo Yesu. Fa wai le mano lo fa malolonga io no tuntino. Ona ngonga tino ano idi so ono pona ibi. Ia le mano lo fa malolonga. Tamaya lima le aio falmai. Fa pena ona fa wai le mano lo fa malolonga le tua. Ia fai lola langi lo soifua la uafio. Ia ilo tengata lo soifua le tua ona me uma. Ia fa pena ona fa wai le mano lo fa malolonga. Ele ima vai le marsianga leo lo fa malolonga. O lo soifua la uafio lo ia ilava me uma. Le marsianga lo suafa. E fa leo ngaina ima. Faftai tele le tua. Faftai, fafetai lava. Vi ia olo matou tama. Faftai mo me uma. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Praise the Lord. Alaba shalom hermano malo. Glory. Hallelujah. Praise His holy name. Glory. Hallelujah. Oh yes, Lord. Thank you, thank you, thank you. We want to thank you. Thank you, Allah. Thank you, Father God. Thank you, Dad. You are so good. Your name is so wonderful. Thank you for every good thing that you have done. Every one of us. Hallelujah. Thank you for your mercy, your goodness, your love endures forever. Hallelujah. Thank you, Lord. You're an unspeakable God. We crown you with many crowns. Fafitai tele. Tailo fa malolonga.
Hallelujah. Ile wata uolo swafa. Taile mana lo fa malong. Fa wa fo itangata matu lo ngalwen. O wo ma paanga. Hallelujah lo ngalwen ya tunu ma mao so se tafal lo lange lo mai mo ma ye lo fana fa man. O fo se tangata mai o lo ya tunu fa fo le ma wa. Ya fa wa lo fa malolo. Samo nei tino keriso o fo inicio se mato tunu lo mai mo mai. Ya fa manuia tele ya ilato. Mato te talo ya yailo wanga le lei mea uma ia vi ia i oilo mato tua. Whaftaina upu ne ia fiafi. Hallelujah. Ia sina yo au mai talo atu ne nofwani o ne tua. Father God, hallelujah. We love you. We love you. We love you. Hallelujah. Whaftai mo ne ia fiafi. Whaftai mo ne yaso vi ia oe whamau. Hallelujah. Ia whamanu ia telele atu ne fiafi fi au mga luenga o tatu fo folanga whamole